Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi di siang kali ini ya. Kita coba cek sound lagi, tapi dengan perangkatnya pakai perangkat tambahan, teman-teman. Nah, kita pakai perangkat tambahan. Kalau kemarin kita nggak pakai perangkat, cuman pakai power mixer. Iya Pak ya, power mixer tok ya. Cuman pakai power sama mixer tok kemarin. Kali ini kita tambah satu aksesoris lagi. Kita tambah equalizer ya, yang itu tuh. Nah, dan kalau kemarin itu joki kemarin sama joki yang sekarang beda, teman-teman. Nah, dengan joki yang beda gitu loh ya. Ya istilahnya kan jokinya yang beda. Apakah ada perubahan? Kita simak aja. Kaca kau ya loro ya. Wetan kuwi. Sono ning. Dikit ya. Kuwi to kacek. Oh, iki lho. Mungkin yang dicari itu ini. Loro iya. Yang loro. Loro iki bas iki. Iki siji middle. Ya usahe iki. Iki siji. Iya. Alah niku to, Mbah. Iki Dilok cah-cah. Yo. middle. Utak-utik ora nang teke. Ing pundi? Sik. Oh, diput. Iya, ning kono. Iki kengko kena. Wah, Iki. nah. Begitu. Piro ya? 80. Regane ya. Apik. Apik wae. Piro regane, Pak? 80. Oh. L. ADP. Nah. Belum tahu lebih ya. Kita intip dari sini, teman-teman. Nyandi. Pas lagi jalan. Beh, Nah, baru sih. Iki kudu iki. Enggak salah. Pirang copne ngono kok. gue deh. Saluran kok. Jalur mic. Alah, kurang sak rene. Nah, L ireng malian. ireng. Bose iki lur. Nah, iki bose sing iki. Nang ngono. Mumet. Bose sing iki, bose mumet dire. Udah di. Bose iki gampang mumetan. Udah di. Nah, cokne urung tak uripi. Mixere apik lur. Mixere apa to, Bros? Mereke. Seri asli. Asli. Abidu. Oh, asli Albido. Albido. Abi ya sopno. Nak kamu Nah aku mantap. wis mancap. Nah, sudah kelihatan toh. Wis kabeh masuk. Musiknya taruh dhewe. Musike. Mungkin. Musike gampingan. Musike apa iki? Gampingan. Musike sing Menu. kalem-kalem sik. Heeh. Anu Pak, cek sound balance tulisane. Wis. Jackson Balance. Heeh. Ratne. Tulisannya yo cek sound balance. Cek. Tapi membacanya kan
check sound balance. Rodok sedikit ada bahasa Belanda. Check sound balance. Kayak rokok. Check sound balance. Kita coba check sound balance teman-teman. Sindi. Ya wis pokoknya tulisannya check sound balance sing ndur dhewe Pak biasanya. Nah, ya lho Pak. Check sound balance. Ana tulisan check sound balance. Check sound Acik to. ya wis nek Pak Anu iki. Pak Anu. Salah satu musisi. Bisa. Rompan negara. Urung tingklek nih. Kurang tiklek nih. Mumet iki. Bahasa mumetan lur. Lah wong bos kok gampang mumet iki piye ya? Nah, ini posisi sound system berada di belakang saya, teman-teman. Dan ini sudah mulai bunyi. 4 potong 4. Iki sar. Yo. Good. Iya, tulisannya ini. Iya. Lagi kau yang rakam. Ini untuk subwoofernya belum bunyi, teman-teman. Nah, ini subwoofernya sudah mulai bunyi.
Oke. Oke teman-teman. Oke teman, terima kasih.